Mag-ipat anak yatim, waina ama iban waina ina, ampain kita nag-ipat waris bukun kita in usba, pasangan in usba di na magpahuli, upat in taud pia iskulta pia pangaji Quran sambil pamadrasah. Unutuan kita magdusa mga sila usba, di kita magdusa gaman na katawan kita usba. Ang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man masah ala ra'si yatimin rahmatan كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة ومحى عنه بكل شعرة سيئة ورفع له بكل شعرة درجة. Isiu in sumapu sin hambuk anak ilu in sapunya yun sapu rahmat amin maulung siya nah in tiap-tiap buhuk kalawayan sin padli manya doang biarin itaw sin buhuk kalawayan sin padli manya sin anak ilu yaun sulatan siya sin Allah dihilang siya sin Allah hambuk pahala bayarin itaw sin buhuk amin kalawayan sin padli manya sin anak yatim yaun bihad tuin taud sin pahala niya bihad tuin taud sin dosa maikan niya bihad tuin taud sin darajat niya angkatun sin Allah. Ausin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dhamma yatiman min baini yatamal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughniyahu Allah taala aujabahu Allah taala lahu al-jannah al-battah. Hisiu-hisiuin jaminunnya in kakaun sin hambuk anak ilu dan mga kaanak iluhan sin mga muslimin jaminunnya in kakaun man pag-inom hatinya ipadunnya sehingga in bata yang lumaggo na siya maingat na siya manglag sin kakaun niya atau ka mamarahin niya in kakaun niya yaun imang pag-inom niya na tumbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala magtuy on the spot dihilan siya magtuy sin Allah subhanahu wa ta'ala tag mustahak siya sin habuk surga dito ang mahuli illa ay ya'mal amalan la yaghfirullahu lahu puas dah kuman siya makahinang sin mga kakahinang aming di aampunun sin Allah biya na sin mga pagsyirik. Abu hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarraka ayyulina qalbak bangka mabaya lumunok in pangatayan mo na intaw malunok in pangatayan masuok pa Allah famsah bi ra'sil yatim at'imhu daran kau paksapusin usin mga anak ilu iban daran kau pagdihil kakaun matukan nila palulukod sin Allah in pangatayan mo mahuli rin dito Allahu a'lam bis-shawab.